Kasalungsungan na mamakapaslag ning mampalingaldo, mas masala pa muri ning balang timanda, ring sablang magalenyo. Pauli na itining masaya at makulang street dance competition, ami down king balen na ning magalang Pampanga inyong Webis, August 22. Parti niya ini selebrasyon na ning most outstanding festival in Central Luzon, ing Piyestang Kamaru. Kamaru Festival is not only designed for merrymaking. There are some events na kakayanta mo, uling piyesta kailangan masaya, di ba? It's not only for merrymaking, but there should be a reason, no? Aside from celebrating our heritage, no, we also, of course, kalupan na pa rin ng asabi ko, no, we try to find solutions karetang possible tamong problema king agrikultura through this festival, no? Lukso-lukso. Open kanureni ring metong karing characteristic na ring may sabing insekto. Inya naman ding balang performers king street dance competition ang tila mong Kamaru. Kamaru, Kamaru Festival. Kamaru Festival. Kamaru Festival. Walulang grupo iba't karimiyalong eskwela at barangay ding miligligan king may sabing kompetisyon. At balang metong karela, migsadyang matigik bang makapamiatula karing karelang kabali. Sobrang mag-improve from the past street dancing and pre-interpretative dance. Talagang sobra lang mag-improve ngayon. Yapin, may amaze kami nga talaga karela. Pagpreparande at suyangan karela itang competitive spirit. Tunay pining talentura ring magalenyo basta-basta. Uling agyang dingurado, may inibat ang lapa mo karami aliw ang lugal, mabilog bangsa. Kaya rin ng kapalyan namu naman ati nagnimbagyang pamunaran ng kasayan. Megbalaw si performances na ring balang grupo king free interpretative dance competition. Ikuha ni Far East College yung pesong second runner-up para king street dance competition. Far East College! First runner-up ing Barangay Santa Lucia. First runner-up! Huwag na kayo bumalik! Barangay Santa Lucia! Ating menikuha king kampyonato para king street dance competition, ing Tribu Magalaw. Second runner-up para king free interpretative dance competition ing Barangay Santa Lucia. First runner-up ing Tribu Magalaw. Go on your way! Tribu Magalaw! Ing kampyon naman ing DepEd Magalang North Cluster 1. Ang ating kampyon sa free interpretation competition, walang iba! Sino gusto nyo? Walang iba! DepEd Magalang North Cluster 1! Oriana din Kamaru, Oriana din Kamaru, Oriana din Kamaru. Oneng king kapupusan na ningaldo, alang minuling manangis. Uling ang tila mo menyambot nganding balang grupo. Pauli ng karelang atanggap a premyo iba't king lokal na kapanibalan ning balen. Sabi ko pinandin, it's not about the rhythm and the movement, but more importantly, it's about the unity of the community. Apo ba itang karelang pa mag-respect and looking back at the tradition in order to hone their values talaga. Ako, ingke kayong talaswiyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalen.